Trump intambara yishoyemo ajya gufasha Israel noneho imubanye intambara ikomeye cyane. Ibihugu rero byinshi byanze kumufasha muri intambara kuko ari kubisaba kugira ngo bimufashe birebe uburyo byakohereza ubwato bw'intambara ku muyoboro wa Hormuz, ariko biri kwanga. Rero ibihugu byinshi byakomeje kumutera utwatsi bivuga biti twebwe ntago dushaka kwishora muri iyi ntambara, nta nubwo dukeneye rwose kuba twaraswaho na Iran rero igaragaza yuko gufunga iyi nzira y'ubwato bunyuzwamo ibikomoka kuri peteroli ngara uburyo bwiza bwo kotsa igitutu Amerika ndetse hamwe na Israel kugira ngo bahagarike intambara babashojeho. Ku itariki 14 Werurwe 2026 nibwo Trump yatangaje ko Iran nikomeza kugerageza gufunga inzira ya Hormuz, ubwato bw'intambara buri kwitambika buzaraswa bwose, ndetse rero ngo haboneke uburyo inzira yanyuzwamo ibikomoka kuri peteroli. Ndetse rero akomeza gusaba rero ibihugu byinshi cyane gufatanya kugira ngo barinde uyu umutekano w'uyu muhora. Rero mu bihugu Trump yasabye yuko byamufasha harimo nk'Ubufaransa ndetse Ubushinwa ndetse kandi harimo n'Ubuyapani, Korea y'Epfo n'Ubwongereza n'ibindi bihugu binyuza muri uyu muyoboro wa Hormuz ubwato bwinshi cyane butwara ibikomoka kuri peteroli. Kuri uyu munsi rero umuyobozi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa bamwita Lin Jian yasubije ko Amerika, Israel ndetse na Iran bikwiye guhagarika intambara mu rwego rwo kwirinda ingaruka zagera ku bihugu byinshi. Yagize ati Ubushinwa bwongera gusaba impande zose guhagarika aka kanya ibikorwa bya gisirikare, kwirinda yuko ibikorwa ndetse n'ibindi bibazo byo mu karere yuko byakomeza kuba byahungabana, ndetse ibibazo birimo ubukungu ku rwego mpuzamahanga nabyo bigahungabana. Rero perezida w'intebe w'Ubuyapani bamwita Sayene nawe yatangaje ko igihugu cye kiri kuba cyasuzuma kugira ngo kirebe icyo cyakora hashingiwe ku mategeko yacyo, aca amarenga yuko kohereza ubwato bw'intambara muri Hormuz bidashoboka. Minisitiri w'ubwikorezi muri Australia Catherine King yatangaje ko nubwo kohereza ubwato bw'intambara muri Hormuz ngari ingenzi cyane ngo iki gihugu cyabo ngo kitazabikora, ngo kubera ko Trump atigeze abitangaza cyangwa se ngabisabe imbere. Leta ya Korea y'Epfo rero yatangaje ko ngo iri gushuzumana ubushishozi ubusabe bwa Trump. Ubwongereza nabwo buca amarenga yuko ngo budateganya kureba ubwo bwakohereza ubwato cyangwa se bwakohereza ibikoresho, ariko kandi buvuga yuko ngo buteganya kureba ubundi buryo bwari bwo bwose bwatanga umusanzu hadashyizwemo imbaraga za gisirikare, ngo bakareba yuko uyu muhora wa Hormuz ukomeza gukora. Minisitiri rero ushinzwe ingufu mu Bwongereza nawe Eddie yasobanuye ko ngo icyemezo iki gihugu cye kizafata gishingira ku mwanzuro uzafatirwa mu biganiro biri kugirana n'abafatanyabikorwa barimo ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Rero Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yashimangiye ko zirukorana n'abafatanyabikorwa ibi Burayi kugira ngo dushimangire uburyo buhuriho bwagara ubwisanzure mu mazi mu karere vuba ahangaha, ati bukorushya ingaruka byagize ku bukungu. Starmer rero yanashimangiye ko Ubwongereza butagomba kohereza ingabo zabwo gufasha Amerika gukumira ibitero bya Iran mu burasirazuba bwo hagati, kuko rero ngo butari bwarakoze isuzuma ngo bumenye ingabo zabwo umwanzi bazajya guhangana ko yaba afite cyangwa se n'uburyo yaba azabigenzamo, ndetse birinda n'ibibazo ngo byashobora kuvuka muri icyo gihe cy'intambara. Mu gihe rero hari abahanze amaso umuryango wa NATO kugira ngo bakoreshe imbaraga za gisirikare mu gukumira Iran kuri uyu umuyoboro cyangwa se kuri uyu muhora, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubudage Johann yasubije ko adashaka kwinjira muri iyi ntambara. Uyu rero Minisitiri Johann yasobanuye ko Ubudage bushyigikiye gusa ko bafunga inzira ya Hormuz bafatirwa ibihano, ariko NATO idashobora kugira uruhare muri iyi ntambara. Perezida Trump rero yagaragaje ko ibihugu bya NATO nibidafasha Amerika kugira ngo bakumire ingabo za Iran kuri uyu muhora, ngo uyu muryango uzagira ibibazo bikomeye cyane, ngejo hazaza hawo hazaba ari habi cyane. Umuvugizi rero wa guverinoma y'Ubudage Stefan yasubije Trump ko umuryango wa NATO ntaho uhuriye n'iyi ntambara, bityo rero ko adakwiye ngo kutega iminsi ashingiye ku ntambara Amerika na Israel bashoye kuri Iran.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero wa Iran Abbas Araghchi yatangaje ko ngo bitangaje cyane kubona Amerika iri gusaba ubufasha bwo kurinda umutekano w'uyu muhora. Ashimangira ko ibihugu byatangije iyi ntambara n'abandi banzi ari byo byafungiwe iyi nzira gusa, ibindi byemerewe gukora. Rero Trump arasaba yuko habaho kuba yafashwa, ariko kandi yavuze yuko ngo nta bufasha akeneye, mu gihe Ukraine yavuze yuko ngo ishobora kumufasha, ndetse kandi ngo ninamufasha birashoboka yuko ngo ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ngo bishobora kuyiha amafaranga ndetse bikayiha na tekinoloji y'ubwirinzi kugira ngo nawe abafashe mu buryo bwo kurinda ko drone zabarasaho. Uko niko bimeze mu burasirazuba bwo hagati rwose hameze nabi. Kuri ubu ngubu Iran iri kugaba ibitero mu mujyi yose ya Israel, ndetse na Israel kugaba ibitero muri Iran, kandi ibitero bikomeye cyane kubera ko uyu munsi Israel yigambye kuba yashwanyaguje ni indege Khamenei nyakwigendera wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Rero biravugwa yuko ngo bawushwanyaguze neza, mu gihe bivugwa yuko ngo umwana we cyangwa se umuhungu we wamusimbuye ngo yagiye mu Burusiya ngo kuba yakwivuza ibikomere. Rero Iran ikomeje kuba yakwirwanaho, ndetse na Amerika nayo ikomeje kuba yagaba ibitero mu buryo bukomeye cyane. Gusa intambara irasa nkaho yayobeye uyu mugabo Donald Trump, byamurenze, intambara yamaze kumurenga cyane. Ariko kandi Iran iravuga yuko itazigera iganira, ndetse ngo itigeze isaba ibiganiro habe na gatoya. Niko Araghchi yabivuze, avuga yuko ngo ntago bigeze basaba ibiganiro, ntago basabye ibiganiro na Amerika, ngo kandi nta nubwo bazigira banaganira. Rero yabihakanye yivuye inyuma, avuga yuko ngo intambara ngo igihugu cye cyashowemo ngo itazigera irangira batabigizemo uruhare. Yatangaje rero ubwo yabivugaga avuga kuri Perezida Donald Trump, ubwo yatangazaga ko ngo igihugu cye cyiteguye ngo ibiganiro, ngo nubwo ngo bo babyanze. Rero Abbas Araghchi yasobanuye ko ngo Iran nta biganiro yiteze gusaba bigamije guhagarika iyi ntambara, ndetse ngo nta n'impamvu yabyo, ngo ntabwo bazigera babisaba habe na gatoya. Kora subscribe niba utarayikora, niba uramaze kuyikora ndagushimiye cyane, ariko kandi ukande kuri like ndetse usharinge n'ibiganiro byacu, utange na comment kuri aya makuru. Reka nkwifurize ibihe byiza.